U Velikoj Ivanči je kolega Veljko Medić. Veljko, da li je danas jasnije šta bi mogao biti motiv zločina? Juče su svi govorili da je Bogdanović bio dobar čovjek, da nije psihijatrijski slučaj. Stručnjaci su isključili mogućnost posljedica ratnog sindroma. Novih detalja o motivu zločina nema, jer nije bilo za sada bar svedoka zločina. Nešto više bi eventualno moglo da se sazna od supruge Ljubiše Bogdanovića, Javorke, koja je juče teško ranjena. Ona je prva i javila policiji šta se dešava. Dok je razgovarala sa policajcima, čuo se njen vrisak, tako da se pretpostavlja da je Bogdanović u tom trenutku pucao i u nju. Bogdanović je posle toga pokušao samoubistvo i on i njegova žena su prebačeni u urgentni centar. Prilikom prijema u tu ustanovu Ljubiše Bogdanoviću iz džepa ispala neispaljena municija. S obzirom na to da su i komšije i rodbine juče govorili da ništa nije moglo da ukaže na to da će se dogoditi zločin i da Bogdanović nije promenio ponašanje poslednjih dana, dakle jedino bi njegova supruga mogla da kaže kako se on ponašao u poslednje vreme. Inače, stručnjaci kažu, tačnije u Centru za socijalni rad u Mladenovcu kažu da Ljubiša Bogdanović nije bio u njihovoj evidenciji, ali da su bili članovi njegove šire familije, od kojih je jedan psihijatrijski bolesnik nedavno preminuo, a drugi je trenutno na lečenju. Stručnjaci takođe kažu da to što on nije bio u evidenciji i to što se nije lečio, dakle da ne znači da nije imao nekih psihičkih problema i s obzirom na to da je iz male sredine da možda zbog toga nije ni želeo da se za to zna. Što se tiče situacije u selu u Velikoj Ivanči, nema meštana, svi su po kućama ili su otišli na posao. Kažu da ne znaju još kada će biti sahrana, očekuju da to bude u narednih dan ili dva, tačnije kada se bude završila obdukcija tela. Borise? Hvala. Bio je to Veljko Medić koji se javio iz Velike Ivanče. A zločin u Velikoj Ivanči ponovo je pokrenuo polemiku o tome treba li pooštriti sistem izdavanja dozvola za držanje oružja i uvesti češće kontrole osoba koje ga posjeduju. Direktor policije Milorad Veljović juče gostujući u našem dnevniku najavio izmene zakona o oružju i municiji, posebno naglašavajući potrebu za redovnim lekarskim pregledima. Da li je to dovoljno? Govori gošća dnevnika, predsjednica Nacionalne asocijacije za oružje Srbije Zorica Subotić, a s njom razgovara koleginica Nataša Đulić-Banović. Nataša, izvoli. Hvala, Borise. Gospođo Subotić, dobro jutro, dobrodošli u dnevnik. Dobro jutro, bolje vas našli. Dakle, ove izmene o kojima je govorio i direktor policije juče, da li su one ključne, dakle češći lekarski pregled, da bi se ovakve od slične situacije predupredile? Pa to svakako treba u novom zakonu. Ja pretpostavljam da je gospodin Veljović mislio na novi zakon o oružju i municiji, zato što mi imamo jedan zakon star oko 20 godina koji je imao niz izmena, ali je u osnovnom kosturu onakav kakav je i svakako bi trebalo da jedan uvođenje obaveze lekarskog pregleda doprinese tome da bude kao neka preventiva. Vi ste imali sličan predlog? Pa jesmo. Nacionalna asocijacija za oružje Srbije pre 3, možda i više godina je resorno ministarstvo predala u kompletno pripremljen jedan predlog nacrta zakona o oružju i municiji u kome smo mi predložili da bude obavezan lekarski pregled, kao što smo i predložili da u okviru podzakonskih akta koji prate taj zakon informaciju o tome da neki građanin ima i posjeduje oružje ima i takozvani izabrani lekar. Zašto? Zbog toga što je u toj situaciji taj izabrani lekar u stvari u situaciji najčešće kontakta s pacijentom. Može da primeti probleme. I predložili smo da on u stvari izvrši preporuku resornom ministarstvu za izdavanje takozvanog vanrednog lekarskog pregleda. Predvideli smo mi tu da je taj nosioc obavezan da izvrši taj pregled ukoliko je on bio nepotreban, da to snosi ministarstvo, a ne on troškove. To su sve bili neki predlozi. A sada imamo ove predlogi 3 lekarske preglede koji se planiraju, kako je najavljeno, bar na 3 do 5 godina. Da li je to dovoljno često? Dakle, za one koji posjeduju oružje. Pa znate, ja na to stvarno nisam ja taj ko treba to da odgovori, to svakako neko medicinske struke i to baš specijalnosti iz medicinske struke, to bi statistike trebale da pokažu. Ja
ne bih mogla da... Ali kako se do sada recimo radilo to? Kako se provjeravalo psihološko stanje? Da li se provjeravalo? Pa ja trenutno ne znam kako se radi, ali znam kad sam ja dobijala dozvolu za nabavku oružja da je došlo službeno lice iz ministarstva, raspitalo se po komšiluku o tome kakav sam ja to čovjek i kakve su moje ponašanje i bio je na razgovoru sa mnom. Kako se sada pojavljuju cifre, 1,5 milijuna ljudi u Srbiji ima oružje legalno, naravno, treba li da dođe još do nekih izmjena u tom zakonu osim lekarskih pregleda? Treba li pooštriti način dobijanja dozvole? Pa ne mogu na to da vam odgovorim precizno iz prostog razloga što ja kao sudski veštak za balistiku imam neke informacije koje možda nije zgodno sada spominjati zato što je ovo stvarno jedna tragična situacija, a to je da su krivična dela izvršena sa upotrebom vatrenog oružja, a od vlasnika legalnog poseda u stvari se kreću između 1,5 i 2% svih krivičnih dela. Tako da bih mogla da kažem da možda su i ove procene dovoljno oštre, a na kraju o tome govori i ministarstvo je resorno odlučuje. I smatra se da postoji jedan tradicionalan odnos Srba prema oružju. Šta tu treba da menjamo i kako? Pa vidite, ovo je nesrećna zemlja i nesrećna pozicija zemlje na kojoj se stalno ratovalo. Ja mislim da u stvari nije bitno menjati tradiciju, bitno je izvršiti edukaciju kod ljudi, jer mi imamo, ako hoćete, mi smo najtrofejniji sport je u stvari streljaštvo u ovoj zemlji. Znači, treba izvršiti edukaciju kod ljudi i mi kao asocijacija tu mnogo radimo na tome. Čovjek mora da shvati da oružje nije predmet ubistva, nego je to i predmet sporta, hobija. Promeniti svest, dakle. Jeste, treba promeniti odnos i svest prema tome kod naroda i to je već na društvu, a mi imamo nekoliko projekata koji su, čak imamo jedan projekat za decu, koji je Amerika završila na 17 miliona dece. Mi smo vrlo spremni da uđemo sa tim projektom u saradnji sa Ministarstvom za prosvetu. Ali o tom potom prvo pretpostavljamo izmene. Tako je, izmene zakona su svakako prvo što treba da se uradi i očekujemo da to što pre izađe i da svi zajedničkim naporima napravimo najbolji zakon koji je dobar i za društvo, a i za ljude koji su u posjedu toga oružja, jer ne treba stavljati jednako kriminalac. Naravno. Hvala vam najlepše, gospođo Subotić, na gostovanju u Dnevniku. Molim, hvala što ste me pozvali.